Om Swastiastu. Wastani Titiang Putu Indastariani. Titiang saking kelas 12 MIPA 3. Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara antuk galah sane kapai cering sikian titiang. Sadurung titiang matur-atur lugrayang titiang ngaturang puja pengastawa. Om Swastiastu. Sane kusumayang titiang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan. Sane kusumayang titiang Bapak lan Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Kubutambahan. Sane kusumayang titiang tim panuriksa pacentokan mapidar terahinani mangkin. Taler semeton pamilet pacentokan lan sawitara sisya sareng sami sane tresna sihin titiang. Puja santi angayu bagya aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa riantukan sangkaning paswecan sinar suci ide iraga sareng sami presida kena rahayu. Ya diastun kawentenan jagat sekadi mangkin. Wenten kabrebahan sangkaning panyungkan virus sane kawastanin virus corona utawi COVID-19. Idedane sinareng sami sane wangyang titiang mau sang indik napi kawentenan jagati mangkin akeh sampun sareng sami miar sayang taler ngantenang indik napi punika COVID-19 lan asapun napi pengrabdan virus puniki ring kahuripan iraga sareng sami. Ring orti sane kawedar ring sarana utawi media elektronik lan media sasuratan utawi cetak akeh sampun kaortiang indik kudang jatme sane sampun kenisungkan meh-mehan ngemasin padem sangkaning virus puniki. Nanging ngiring iraga sareng sami sampunang banget mikayunin indik akudang jatme sane sampun padem sangkaning virus puniki. Sane patut iraga mangkin pikayunin lantur laksanayang inggih punika napi sane sampun dados pamus utawi imbawan saking guru wisesa indik tate titi iraga ngemargiang lantur mapari laksana mangdenenten keni panyungkan COVID puniki. Yening sekali titiang sane sampun presida ngedohang iraga saking virus puniki wantah eling. Malih pisan titiang nu gesang wantah eling. Nike mawinan titiang ring tepengan galahe puniki maktayang pidarte sani ngangke murde eling pinake senjata nyomia COVID-19. Para pandureksa sane kusumayang titiang taler idedane sinareng sami sane tresna sihin titiang. Idedane sareng sami menawi kantun eling ring sastra suci iraga agama Hindu. Wenten kebaos catur guru. Napi punika nggih patut pisan wenten guru rupake guru pengajian, guru wisesa lan guru swadhyaya. Napi paiketan catur guru eling lan COVID-19 punika nggih yening sekadi titiang mikayunin Nike wantah aras oros ipun
Napi punika nggih titiang makin jagi maktayang. Iraga sampun uning virus COVID-19 punika ngansan rahina ngansan ngelimbak. Sane sungkan sane karawat ring genah-genah karantina taler ngakehang. Riantukan nasapunapi guru wisesa utawi pemerintah terutamanya ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang cara sane kamargiang mangde iraga ring Bali selamat saking panyungkan puniki. Pawarah-warah sane kantun makin ketah lan patut iraga laksanayang inggih punika kebaos 3M. M sane ka pertama mencuci tangan utawi ngwajikin tangan nganggen sabun lan toya sane membah. M kaping kalih memakai masker utawi rumase yening sungkan utawi medal saking paumahan. M sane kaping 3 mengatur jarak utawi nenten nampak semeton sane lianan rikala iraga mebaosan melinggih taler rikala wenten ring genah sane rame. Cara-cara puniki sampun kasobiahang serahina-rahinane mangde iraga tetep eling nyaga kesehatan. Sakewanten mangkin sareng sami menawi ngantenang utawi ngaksi ring warga. Kari akeh sane nenten nganutin pangeling-eling utawi pawarah-warah saking guru wisesa. Nike mawinan titiang kedah jagi maosang ngiring sareng sami ngemargiang sane dados pangeling-eling saking guru wisesa punika. Irudane sinareng sami sane wangiang titiang muali titiang maosang ring catur guru sane papat pah-pahane punika makin titiang kalih sane wicara yang titiang inggih punika guru wisesa lan guru swadhyaya. Rikala ngadepin mesah sane maya inggih punika COVID-19 nanging boye jamiwalin guru rupaka lan guru pengajian duaning sane kawicara yang punika manut aat jagat nika wantah wewidangan guru wisesa ring sekala lan guru swadhyaya ring niskala. Sekadi sane sampun kebaosang titiang saking guru wisesa sampun makeh indik pangeling-eling utawi pawarah-warah majeng ring warga mangde ngelaksanayang 3M. Tetujonnyane mangde iraga terutamanya ring Bali selamat sangkaning virus COVID-19 puniki. Nanging makin kari makeh sane nenten nganutin indik pangeling-eling saking guru wisesa. Makeh sane nenten nganggen masker, makeh sane seneng mapupul-pupul, nenten ngatur jarak, nenten wajikin tangan, rikala wusan maambil-ambilan. Niki mawinan ngakehang sane keni panyungkan puniki. Yening nenten iraga sane eling sire jagi mutus panglimbak utawi mutus rantai virus puniki. Diastun guru wisesa sampun ngicen makeh makudang-kudang pakeling yening iraga nenten eling ring raga nyaga-raga pastike nenten reret-reret sane keni sungkan puniki. Diastun nenten presiden ngicalang virus punika paling ten
Iraga presiden nyomia gering punika. Mangde dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih, yenin sampun eling ring sekancan paeling-eling saking guru wisesa ngiring makin lanturang eling saking guru swadhyaya. Ide Sang Hyang Widiwasa niki guru pinih utama. Duaning ide sani mekarya nuenang lan ngelebur jagat. Sekadi sane kebaos ring begawan gitu ring sergah dasa kutus. Titiang ambil akidik terjemahnya nih. Inggih punika, akulah sumber segala penciptaan. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang langkung sekadi punika. Titiang taler idedane pasti kesrade lan bakti tekening ide Sang Hyang Widiwasa. Sami sane wenten ring jagat wantah ide sane nuenang. Sane becik lan kawan iwang kelawan patut wantah ide sane nuenang. Sangkaning ide sane nuenang wenten lan ical ring jagate taler ide sane nyepat siku-siku. Ni kemawinan sampunang reret-reret iraga ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning ide sani meraga sangsakan paraning dumadi. Panureksa sane mustika yang titiang lan ide dane sane tresna sihin titiang. Titiang jaging nyutetang indik daging sane kebawa sang titiang. Sane patut iraga sareng sami laksanayang mangder nenten keni panyungkan virus COVID puniki. Inggih punika nenten lian wantah eling malipisan titiang nugesang wantah eling ring sekancan paeling-eling saking guru wisesa. Sane nuntunang iraga mangde nenten keni virus COVID-19 punika. Malarapan antuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, lan mengatur jarak. Sane pinih utama eling saking guru swadhyaya. Duaning ide Sang Hyang Widiwasa meperbawa utpeti stiti lan perlina. Nyiring serahina-rahina ngaturang bakti suksema lan nunas kerahayuan raga soang-soang lan kerahayuan jagat. Mangde gering ageng COVID-19 punika gelis somya utawi ical ring sekayang-kayang kahuripan iraga. Panureksa sane wangyang titiang taler idedane sareng sami sane tresna sihin titiang. Wantah asa punika daging pidarte sane bawa sang titiang. Mogi-mogi napi sane bawa sang titiang wau wenten ring pikenah ipun. Manoite wenten basa basite utawi atur titiang sane nenten manut ring arsa idedane sareng sami titiang nenten kemat nunas gengrene sinampura. Puputang titiang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.